Hadian kejeng dawa kiseng san pertai kejela bantau ke expert committee ban bisyar bnia kejeng penkala themai ke reservation policy. Ha kashi tarik ujeliau arhajar arpulai ke sarkar jela kalapen mi kejeng pen menapat ba bakala thau ke expert committee ke bandan kiriu syampang bat kiriu start ban kemi bnia ha gaban pen themai ke reservation policy jong kejela. Hagani kejeng penmena Chief Secretary kejela ba DP Walang ulapan tip bagi expert committee kan kentup kira ustad kaliang ke constitutional law, ke economics, sociology, demographic studies bat kibai-kibai benta kiban sepenbena da ke sarkar jela. Ke expert committee kan syang bisyar thamai ke reservation policy da ke basyam kejeng ai jengmut na baru keberan benta ke emlang salang. Bat kini ke komiti kan ledu hakeleng ki benta jong kejela. Kani kejeng dawa bantung ya ke expert committee kelami hak singi balang haba kinong yalam ni kiseng san pertai kilapan pau hak committee keba kliat da Dr. Amprin Lengdo badi bantung da ke expert committee ban bisyar benia ak bede bagajing temu ban penbed ne pen kala thamai ke reservation policy kejela kapala dan mental palat san pausnem. Kata kecing yang jenggut lang jong kita baru ki political party san pertai kelas mudai ban ha ya kata kecing ai jenggut sarkar bakadai ban hauno dan kawai ke expert committee lani takutmong jong inong song ibadan ya qualification ne kecing Pakistan ban ya kibriyo ibadan yang kata ke expertise lani ibaladai ibaladon yang kata ke renyeng pagkajingkit pagkren halon kani kabha ay kam ay jam lani ke state reservation policy habatla jini kani kicingin bercingkut lang jo political parties boro om paglalong taway iladong ki political parties ki baso om datang Ngerai ko makachulong ni demokrasi na damon katakan jingkut patutang bansya jadi political parties bagi banyak bagi yang tim bagi yang plan kalau state reservation policy they can ayo kepala maka ni demokrasi kasota kamla penting terms di demokrasi tende step adin kecil tunduk ke jong committee ban kasota kelapani yang kami notification kapala pernah pada ba on how yang kami ke committee kapan pet yang kata hak kam jam hako kacing punya jong state reservation policy kapala long lalong policy na doon siya nice pa niyo buwan. Usyong punor jong kani ka committee kani kasyong punor jong kani ka committee. But kita kinongsyong tentang ha kani ka committee iday kumni harum. Ibala sta, at ibala pas, at ibala smungkuma, yakaan constitution jong kani iday idil ibalapas ban ibatikma ban politik na yang ka economics ka sociology ka demographic studies ban lagas mo bangkam kibi-kibi din kami ka expert committee lamahang ita bahkan pet ban one yang kecing ay jingmut jong inong song kalau ke state reservation policy dah ka kishim yang kecing ay jingmut na barok ibadang benta hakane ka democracy ke jongi kila banday political parties lagi party secretary kila banday NGOs, kila manday civil society members, kila manday manulong. But kami ng committee, kan saya merging mo pa, but marong iba ay jingkot.
Malahak ko sa ko. Kapag isim dito ng lugar. Kada ilang bigyan biyak. Nakapagpaparo. Ikaw susong. Diyo ka dito lang.